Hai, ngakuan semua. Mut ban kali kat nungut pi dan kelas. Tang kendian ngut ki out in apa group ni dan hado tang baklat hati na kumta tang mga classes ki duna. Okay, actually nomor ba Monday sing syuti but Tuesday mo ngidan special classes ti. Ti nak morning shift ki bapap ke dan saungut. Ti baru ke one load kan but afternoon but ti bapap dan saungut ti ki baju attend class ki dan kat nungut na pi. Morning juni one ngatrai below 10. Namtip nama bakidan ki badai afternoon batch ki late hiya ka jong ite ki late. Okay, actually kalau ni mo nomor bang lah ikram management no. Tengah ong ki ba claim notified kan ya PCA ba clamuan. Teki ong kumno ba baro ki na apat ki tip kumno ma PCA tang sanggup pinum tip ti kata ka jingkli ba ka book management ti. Ki bun hamo ka pok group tang mangam tip ki wandang kendiat. Ngam thu so pen mentan nama bakal bidan asrai group se bagi dan dikena itaiwe thai din jong ka afternoon shift ro. Ting nga pada kan ka shift bang dengan dan tang khat san mut tang ban not but itu iwe basit ad ng group. But kimju attend barok katan mut pada kan di classes. The reason mga phone ni hiru kalong nomor babun bah ki ba enroll mo ha kan program ti ma phi ki ba syajit long phi dan bok ti ba phi la syajit phi ban to be part of the program kan ti kalong ngim ko ban shim action ne ban ai de bating PCR ng ha ban perkhat phi Kelam tip ka si di ban man ha ka takkan notification ngam tip kan. So by the way phi check ni empat ha kan notice board. I'm very new dang dikin jali po ong kontak kan. Jadi makidan parlo dengan badan hang turu ki balik lang ki kam mention pangayo message po group visit pa ki ambil schedule classes tang Thursday Friday Saturday ti tang kumta hinga kelam to be issue. Okay, nomor bang si 2AP ni dan kini ki important classes mo like te resource person baru ni classes kedi gimana syabar mo. Oh. Takadaw kan ti bagi one key resources bana syabar ting expect students kan ba kin one lot ti. Let but from now on what do I do kan magan hap one na kumno. Ya ka jing pentip ngi pentip hi haki WhatsApp group mo ti hanutus board ru. Tan mar ba kini classes ngi important topics ki ba mlong te ban miss pisto taw shla miss kini mlong ra. Ti ngi bu khrang ru two classes in a month. Jing syagri students hi ki ba ong ngi ban bu akas ngi syuti. What student ki ba one day fi ong. Ti mo kita student kita mot ki sudah ka jong ang ka WhatsApp group fi ong. Hoy, tapi kalau ni mo kat kung jing tip jungi kidan artli. Kaway na kabanta ki students but kaway ka ka WhatsApp group ka bangi bu na kabanta ki officials. Mo te pimdan na pi mat hak tu ki group yung students ya. Takadaw kan nga should try di hang tahi. Nam jutip hi ba ki dan kita pa ba ki explain na mo business classes. Ngan ag reason kum no ba fi pep hang ni ba klam hagi ni special classes. Kata ti namtip no ba kata ti itu genuine reason kelam tip I had no idea te funkini te apa dumna te namtip kelam tip kan funkini I was never informed by anyone. Ngan tho you not notified not informed ne ngan tho ba pim dan hag WhatsApp group na bagi notify kini ki students bro How I better kata hi ba I'm not in part of the WhatsApp group. Okay, so another question. Pitip baka di ka prankcall? Bye. Please, really, right? Okay, bye. So, pagkakang very familiar. Lalo ba? Amdang special classes si Eva, Hey, it's rocking.